Khasi Students Union KSU Central Executive Committee ringkat ke KSU Maulai Circle bat ke KSU Nehu Unit hagakat pratrik no pra kilap lipat ba ya umaddur bashir nyeng jong umulung susutham ha Central Library jong school ba North Eastern Hill University Nehu Shillong kum shibanta ban rakhe ka lingkhu sniyam ba prapasan snam jong u Ya uni umaddur laplipat ba daw chairman ke North East Students Organization NESO uba Samuel Jerwa ha ka jinganon lang president ke KSU uba Lambok Starwell Marngar kidikot ke KSU CEC kinohikai ke Nehu kidikot nakakur tham bat kiwe Lakban kedau bahaus nam Ardarsan ka KSU Maulai Circle kala penyeng ya umaddur jong umulung susutham hajan khasi department hapo Nehu. Kajing penyeng ya uni umaddur bashir nyeng hakmat ke Central Library menta ka yeng kum ke senjam ke bakongsan ban buram bat penek pensa ya kapateng bat ya kijing no senyang jong umulung susutham syakatho katar bat ke kolshor khasi. Pesan jong belung sutham hakabalang iyo bagin pilih yang dia modul basiran yang jong dia belum jong gari kasih keberi hinyong terapi ngorokowe inong keren bakren cemat la keren de sibul ki pang jongo I Dr. Kemdek mentan ila keren kampanya cipang jong belung sutham bat ni kum kiri upat ba habang ipulih Hindi school mencua ipuli sepang ki poin jong umulong sutham teng hai ti por yang di school yang sutu kamu diu isi puli dari por exam tho teng nim na polai pun le jimut ki ta ki jimut jom ki jim tho ken tien jong ri andai ngal kham he andai ngal kham san ki ken tien jong gelasa wan ban shong dor ba shong subai hapo kijing mot kijing perkat jeni khantam lele kibadi ki sekolah khasi department bat kumjuru khantam kumyengi ibadan hakiseng oper nadu ki poro menchwa habadan ki jingere idan ki jingekun teng hidup mensin andai haba ngiyui kijing tho jombulung sutham ai ben sim ini mangim dei bat sange ngim dei ban tieng ngim dei ban ri ndre ngi ni chkhman ban yeng ban yale le mata hari bar ko jai ndri bar kini ken tien jung lu sutham ha ki plakat ha ki kenro ini keleng makalong ka jing ai ben sim ka jing kersiu thia bar ki ken tien jung uru kilong ka jing bu jing keli ni iwei piwei ngai kan ni jing tho hang ni badan abong ngiem hakibai partisni ayu ngin le na benta kali dari ke jingkeli ka wakhya hadu kata-kata yang simet mengiem hang ni slaper thei ayu ngin le benta kali ho ili simet ni nak benbiang dari ke gan jing no senyang senyang ben he ayu bengin no bengin la ben no na benta ka jing song shan jong kari jongi haka pateng o menta perkumjuru ke jing song sengai ya kari jungi haki pateng ni panwan umulung sutham ling bagi jing tho i jong u ling bagi poetry i jong u ni bolong breu bui i jingai la khai u haka spas nem ba khat khandai u khlat haka spas nem ka ba arpo ba ni menta hau spas nem ba arpoi yang keren sepang jing tho jong u iba peni bagi dang long relevan hadu kan dia kesini pemerintah, hadu kan dia kelemat pemerintah. Yang yai don jengmut, yang yai kit jengmut kita kijing fort jengu, hadu kan dia kelemat pemerintah. Barengai, manang ni sedian dulu, kisni berangwan, kistem berangwan, kijing fort jengu, yang kit jengmut kemar boleh, mulong beriu, bayi jengai, yaki kiai berakhir. Presiden Rombak ni jauh seng lakran, sepang kian, kibanyada, yang ini ngejak beriu. Lakalong ke ILP, lakalong taga MRSSE kepala rai dan sorkar dan penterikam dari hidup mentampak penterikam kajingong ju sutham kalong ba
Koleer ban im lamar gari sa sisien pat ko be ani. Kaler magan im gari akan mau kalbe haus nam kak kendai spa nyo kendai haus nam kak kendai spa propunyo hagis nam kendai po terter bat ngasmo baka jingling a ka jing pisa man siem jing samla jong pat ko bri nyu tret hibrok we halor ka jinglong jingman ngaso baka dengkam po ka jingelam ratba jong seng baka le sa sisien pat kan be hakani gari jungi kerangkan sar igini gijing gijing wit gijing tenju bangi kong gejat mendriu nyai kendu na kawai ka po asoi pa ususo tham haki poetry jong ukuran ru bangin long kum peling usum peling bomi habaran kono kacing hakari jungi kikentien gijong kipen pa usum peling umi habaran kajing dum habaran kajing batkum kibriu kum kajat mendriu ngin long tau sempeling bat kum kaseng ru layai long sempeling nadu kiporo menswa bat hado ni klemat barangai kentang yai long kum sempeling ban mi syakmat ban yale kita gijing ban ai kita kajing syai ban mi kum sempeling ban long kita kajing kermen bakum kajat mendriu irang don hapedeng kajing kermen ya kalawai yon ijing ruai mene ruai sepang uklur masuk ban pintu kaseng lalong kum uklur balalan lam nanti ya kajat mendriu ban ngaget ndaya ilong uklur ban lam nanti ya kajat mendriu ban thaba kajing syai na benta kajat mendriu wadah pedeng ijing tenju bakum ke artikel balai jog cingkular jog seng kalong bagian yang tray ngin yada ya gari bajak mendriu lingba gijing bat gijing tenju poro barnganget bakum kajak mendriu bakum kaseng hi poro kawai ngin long to flor ban lam nanti ban penil nanti ban yeng ban yada ya gari bat kajak mendriu kalau ko singa wa prapusan jong memulung kaya pan kemau yang i ya ki kikam kiba krau kiba babu susutam ulah senyang syakajat pendiri rokwai lamba katok kata lamba dei tegi kam kiba krau ngatarai inam yo banjeng hagni ke jaka bat une modor besendiang lu unam jeng ke jaka temene abang yo ya kawan pli ya ka extension juga building juga school susutam ki polo sotun arang keren hakaman gijingile kun kiba kon kaseng ijo keren je ki isu bape kay boyo mesin kolong langba kitien jumi bulung kapolong ini je kapan scam pinogram bat uju kupor panjat syakma gijing kun wat padeng tenju bape lagi soto habang iem hakum kini kejok habagi keren ya ki isu bape abing semua tu abing iyo onye kel selok bagi kon samla hakeleng juno beri nyo terap bat kamtam ngipai iya ka jenglong zaman kata ka jok to teknologi i kibon pelat kita ki bapa bat ki biar nakandong bana ka cerat adang keren ni jong di para dekat bab judan taimat ya kita kinokon tho kena bagi mereka taimat di kita gano senyang ya keri bat cat kedua koi kamdon jumut lagi im kemungkinan berbor im sispa senang terus laportai kata im semlale yang tak im lang salang yang tak jengbet jengbiang jongkari kekejat untuk kuai isutu jingga dendi kamtam kisnak ikam baper jong kisu hakalan jong beri terap setang kendiat tayo ni haban jamno suwai pak usnem batmai andai kijinga kun jong kisu nangis kemadu kendiat ten halor kisu baper Ijma ki ap ya kami bekerja dengan kawai. Kapan kemau bermulung susutam. Ladap maham lupa ya kerja benda ujungi. Bangin selong kinong tom bakin toding junur junur. Kidon do ki bong babalai mulung susutam ukuran kita ukuran jamna. Ada yang simpan bagi kita kentien ban kersiu. Sikikon samlang si dok kisnam
trong beri dalam badai ngendai dan sting dan sting jaga jenglang cuman maki bawa bana sabar ya baik kemang kuno penjat ya kini-kini doi ke jeng kadai kita pen kadai kesanti jeng kon samla bakin tei thamai bat kham tam bakin yang kita kenal bagi kon persa ya bawa sabar dan penlek pensa ya kiriti kusul kaktian ke telik kham tam ke jenglong magarpang dengari ke jat tu koi para dhak tulis saya kidan banong saya kita isu balai ke isu ke jujur skapjar kalau ke isu berper sangat cukuran kali gawai dan tinggal jor pelakit bon jingi ki kiong kini kena berkumar senang ada senap yang saya gica dari tang gawai kelong kemensian mat kesna jong kejing syakri ya kali berkecak benreu karena rahim hawai kawai ukun dap sedang jong beri nyotera kalau kaya ke basosi ban pensau ban kren nak kapor halo tikimat ke bakaseng kelabu khmat tengos sarka tapi kren sepang kata kecik sumsangan ki aj kanun ki banyada wajat benreu lagi kren sepang kata ALP ngintip kai ke balaja apakah sarkar nadu senam arjat khakenda selepas ke resolution haying dobat hoan Kaki hendak homat kita kinong hikmat trong pagba. Bat kita kejuk resolution lapa sekarang dia hendrai hadu menta impat sembai kita kisien lah sekarang dia kan terikam ne. Kadolu sekwigaan menjekren kepor kata yang RSA kebalolongan adu senam arjat kadri. Ini kejuk andu kesorkar untuk kali ayu. Karang ikeli yang kebu ya kani kejuk ke andu kesorkan dia kebu dak cingkeli andai tang kawai kesorkan kelak balik ini kita bakalan kepen artatian andai isama trong kejat bendeu kini langkaan banyadang ya keri bekejat bendeu kawai kidan bakentok bakki kisu kali itang kambian ada bagi kertian dia empat nanu melasut dasyar ya kaki sunus nam kat kendai pa anyi bopara dasar hadu likmat kali jingi ki jong kaki su bisa sengan hadu kan ni kadang kan mau kasni lekhu sriak jong babul abangai kendu kidan baong kaki su gedule di kambian ngawang tang kenai kawai hakmat juga sarkar kita kam kaki su gale di lombian sinam taban sengan jaga jat berdebat kendai ka angah keraklantam pari kepada dekat ikenau yelum bat isaki jadi kesni kebangin pendiang limat tung sotam ini ke sekolah ba anu kecing kali gabu kolong atau bidang lamo bansai sas katu kan ngut ne sibon kita sotam jong kejat penjuru ko bai kibon banang wastat ni kejuk sawanong teng ilong kompong tetar kompor khat padan bulu sotam tang beruspa hak cutok buat tri hindrai ke sawanong ulano senyang memperuspa yang kertin kasih. Kadai gandung sa ini wai kumikun coba beri nyu terap. Pidan hakunu go bentah. Kebau blai ba ipet jepi. Banbu ipi kita cakang. Pedan kam hok dia kata kacing kata kasap ke pong beli kerku ipi. Balong ke jinggerku ya kejat benteu pano senyang lamba kasap ketelen ko pidan. Kentang nyawa ngasobanong hak jingat nanti berpayar-payar. Pemiyo jakaban bersau yibun bak kimat. Haji kon kada betang kawai. Waktu yang sama ada ni bentur nak kading menakasna ipoi tangki beri buslur seklir rum jongkanang. Mat cubrang. Emslam. Hakan ya karemsam kasih ke bakaman ni pibaro ki badan hakan ya kalempung ka kerting jonga ka de iberasa Afrika karuki karunta jonga ka de kendai snem mapule ha ka school Aquila Memorial High School mapule ha ka kerdang basau ngamik mat na kalian ka KSU Maulai Circle mapule ya ka general jong umulong susutam ka balasot na ka kot doi tarakser ka bakurting ki maulanay ki umjer ha uplang dang step ki pernai ngaru nai yang jelang ngalet wat maulan nai
na uplang bajurngam karong no kasni ungki keningangam syakaway patkari kisya la gitar halanti ka bajangay nganja na yingjar bat slem ngan wan pai kadok nut ru kan pang haba marway hajangay ki umat ki balang ki long maulen nai Macha prang Publisi bon, publisi hajamu Jong i mening kong jong i susu tham i lampuan tham di hanya yadam nagaliang i lampuan tham ru i bade i men i bahar di lagno na i balai i men i balai antara jong susu tham i anuman tham kim simlala gandang hanya ngatrai na pi na pleng pi khantam kistile ite bahasa phang anuman tham ide iwai naki khasi in fact hari sakade north east iba pas matik ni ko ay na pringi kante kana gade ge pin tu jong e hata bas ba ni nagalang ko tham namar gani ga jong tumbe jong phi ba kajiya communicate jong ni ba phi kalong kabala slam ba long nim shin dong por ben pen bang program nagalang jong ni ko te kai ka bangila bang ai hanya pi kalong ba mira semua si boleh kesan namar kadai kan ni kesan kaban kentiu ya kerja kentiu om day tan hakikam politics I mean ki policy jang soka ngre nak benta khampam nak benta bang kentiu ya kerja nang jeng start jong kerja kentiu jong hakane ka pathai ko ni imta pindapek ibabul ibamang si taman kan kasiru ngasu ngangai piahap ya kata labun ki basu peneng ngai skem bora ka jing dong ka kesiu kan yarak ban kan mau ini kan tam ni kon ikseu jong ni compare la nang kan paren compare la nang kan kan ono ko kian ngai kepeningkom kalong bagi dai ban mansol ka jong kata kadang thumai ladangin nang ya kathil najong ukasi wado hai tu pinong ukasi pimde ukasi da pinang ya ini kalong kai ke ba nakalyang jongi ni persian ho ni dan orang yalam ubalat pe ya kathumai ni hapat dan buat ya kata kumba rabo ke nakalyang kekur ni pak nanti kung kasang kanta bapin soba banteri kansi tom nak minta ke puli ke betul kipusi dan kamu namar ba hakajin khlek haulang jong dia ni hak ban akset ni polisi ki ban ha ban ni ni hak ban penle jino ki polisi ke bedai bagi jangan jong ni kumpi kasih ni dan ki garo ni dan jajan dia ni dan bol gelak ni dai pa ban kelak mengindai kasih ni dai ki terai ni dai kong kajat bendrio ni dai ban kan mau bangin kam prai ke badai la jong bak ni penne kata bagi jeng trish tom lang jong pi jong ni bak barok ki sen ke badan ti tangki ni campaign khunja ngai kubre ye pi barok kantong ya kasen kalau pembek kerpang ya ni bak bala ban penyen ya kat uni umat uba ya kini limpi laslim mendingin siyo dah beberapa mepi kubre sibone ta niu telai berbara la balaple niu madur basirnjang jong melung sutham akan dikasih kepada ikan liku siap wong proposan jong melung